Imana amashyi ikomera amashyi Imana yacu ikomera amashyi yabaye ikomera amashyi Jesus kubw'uyu mugoroba kubw'aya masengesho mu Rwanda ndanzige zizahari. Amen. Ubwiriza igice cya 7 umurongo wa 19. Ubwenge butera umunyabwenge imbaraga. Ubwenge butera umunyabwenge imbaraga kuruta abatware 10 ari mu mudugudu. Mutunga ibiganza Imana imuhumuriye. Dawidi amaze kumuraga ayo magambo y'ubwenge biravuga ngo aratanga mu yandi magambo. Salomo aramusimbura agiye ku ngoma asimbuye se. Dawidi arabanza atekereza Salomo arabanza atekereza imigenzereze ya se, ubuzima yabaye, cyerekezo yabaye, inzira yaciye mu ishyamba, yishe Goliyati, yanyuze mu bintu byinshi arabireba. Ntabwo nafatiye ingoma ngo ngendere ku mateka ya data, ndagendera ku mateka Imana impamvu. Biravuga ngo aravuka mu gitondo ajya kuri Gibeya, azamura ibimasa 1000 arabitema aratanga, atangira gusenga ari kuri Gibeyoni, kuko mbere yuko yicara ku ntebe y'ubwami yabanje kujya kugisha Imana itanga ubwenge n'ubuhanga n'ubumenyi n'ubuyobozi inama. Ari gusenga Imana iramubaza ngo Salomo urashaka iki ngo ngiwe? Biravuga ngo ndiyasaba amafaranga, ndiyasaba amayero n'amadolari n'amapawundi. Aravuga ngo mbereze ubwenge, haleluya, kugira ngo mbashe kuyobora iki gihugu data asize. Aha ingoma ndazi umbereze ubwenge. Isomye mu bami muri ngoma za 2 mu gice cya 10 wese za 10 nakomeza harimo amagambo avuga ngo Imana ibonye kwa Isatene imuha ubuhanga imwongera, imuha ubwenge imwongera n'ubuhanga. Ibi biravuga ngo nguhaye ubwenge mwongereye n'ubuhanga, nguhaye ubwenge mwongereye n'ubuhanga. Ntabwo ndi buguha ubwenge gusa, akira n'ubuhanga. Wasabwe neza, akira ubwenge wakire n'ubuhanga. Uyu mugoroba ndashaka kubwira ijambo Imana yambwiye kugira ngo urangize ukwa 2 ufate ukwa 3 n'ukwa 4 n'ukwa 5 n'ukwa 6 n'ukwa 7 n'ukwa 8 n'ukwa 9 n'ukwa 10 kwa 11 n'ukwa 12 uzagera muri 2021. Hari ikintu Imana iri buguhe kimwe, ubwenge bwo kugendana nayo, ubwenge bwo kugendana ni Zabura. Haleluya! Imana y'ubwenge, Imana y'ubwenge. Bata mu kiganza cy'umuntu mwicaranye ngo Imana iguhe ubwenge mugendane. Imana y'ubwenge si uko utabufite, hari ubundi Imana iri buguhe. Mwerezi iyo ushobora kuva hafi kugera ikuzimu, umunsi ugera muri metero 50 umanuke. Iyo kibyimba hari metero kitarenga kigatangira kubaka gisakara, ntushobora kucyunga mama umunyagi. Ntabwo bikunda. Nicyo giti cya mbere ku isi gifite urubaho ruhenze kurusha ikuye hano hirya muri Kongo mwirirwa muvu. Araririmba ngo umukiranutsi azashisha mu mukingo, abantu azaba umwerezi, azamera, azaba umutwe, azagera kure, azaba umuntu udasanzwe, azagira agaciro, azagira gukomera, azagira ubutware, azagira imbaraga, azagira amahirwe, azagira umugisha, azagira Zabura. Haleluya! Azaba umwerezi w'Irebano. Ngo hanurire muri mugoroba Imana ikusanye umugisha usunika kugeza kuri aho
utatekereza kukusangira ukuhindurira amateka ubuzima bwawe Imana irabuhindura mu izina rya Yesu. Amen. Arasumba Salomo yari umuhanga ariko yandikira ibitabo bitatu. Niba cyaraho yageze mu mubwiriza mu bice bitatu, haravuga ngo hari igihe n'igihe cyacyo, igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. Vuga ko hari igihe cyo kudoda n'igihe cyo gutabura, igihe cyo guhinga n'igihe cyo gutera, avuga igihe cyo kubiba n'igihe cyo gusarura. Uyu mugoroba rero ikindi Imana yambwiye ni igihe cyo guhabwa ubwenge bugusunika ukagera mu gihe wari waravuga 2019 cyangwa kuba ari naho wageze aho washakaga kugera 2020. Imana yambwiye birakugeza kure aho utatekereza. Hari umugisha Imana buri muntu wageze aha muri uyu mugoroba n'uro hakandagira turi gusoza. Hari umugisha w'ubwenge Imana iragusuka. Yandika umubwiriza ibice 9. Ntabwo ariho nasomye 7:19. Yaravuze ngo nongeye kubona munsi y'ijuru mbona abanyembaraga atari bo basigara, ariko n'abajijutse sibo babona ibyo kurya. Ariko abavuga ahantu heza sibo babaho neza, ariko ahubwo ibihe n'iminsi nibigwirira buri muntu wese. Ibihe n'iminsi avugira ijambo twasomye, ubwenge bw'umunyabwenge bumutera imbaraga kuruta abatware 10 bari mu mutwe. Ubwenge bw'umunyabwenge ubwenge bw'umunyabwenge hari ubwenge bugomba kuguterura bukagutereka aho utatekereza. Ubwo bwenge iyo bwaje ntabwo uryama ngo utekereze kuri yo kuzaba mu cyiciro cya mbere mire ntibikunda. Hari imbaraga zigusunika ziguteka mu ndumutsinzi no kurusha. Ntabwo bikunda. Hari karani bigusunika, hari ibintu bigoranye. Kubona umuntu wakijijwe wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza wamenye Imana yaba ari mu nteko bamubaza ngo urashaka iki mu cyiciro cya mbere ariho muki, ntabwo ariho. Ntabwo uramenye icyo uzaba biraba ngo tuzaba umuto ntituzaba umurimo. Izo mbaraga z'ubwenge iyo zaje nta mugabo ushobora kujya mu kabari afite 10,000 ngo abirire ingoka bimare iwe bararira ibijumba ntibikunda. Iyo abadayimoni babutwaye arayajya yasigana 500 akameru mama runaka arayica sheri hari ikosha ufite ngo zigaranye sengisi iri wayajyaye. Ubwenge bwaraciye ntabwo bwari bwaza yibwira ko hari nta ndera rake. Ubundi ikintu kivuna nakibabwiye ubushize kwibwira ko hari aho wageze utarahagera urangiye. Kwibwira ko hari aho wageze utarahagera urangiye. Bwira Imana ikuyobore, bwira Imana igendane nawe. Ntukagura igare guhita ubona hari aho wageze, imbere hari imodoka. Ntukagure moto hari vewiti, imbere ya vewiti hari Range Rover, nyuma y'iyo hari n'izindi utarabona. Nukubaka inzu guhita uba imbere hari ibi. Komeza ubwira Imana ngo ndacyagutegereje. Hari ijambo Yesu yavuze muri Matayo abantu benshi bakunze kwitwa, yaravuze ngo hahirwa abakene ku mutima. Reba umuntu mwicara ubwire ngo twisenga neza utazasigara mu nzira. Usenga Imana uyisenga uzigiteye ubwoba, uyisenga uzigitananirwa n'inyembaraga n'inyabushobozi. Petero nubwo Petero hari aho yageraga akananirwa, ubundi ijambo Petero cyangwa Simoni
bisobanura urubingo ruvunitse ruhungabanywa n'umuriro. Ariko aho yageraga akabimuha, yigeze kubaza Yesu arabaza ngo ko twasize ibyacu tukagukurikira zaduhemuke. Amureba arabati yewe Petero muciri w'isi zabakubira inshuro zingahe musubize? Ikigeretse kuri ibyo nzabaha n'ubugingo. Nzabakubira inshuro 100, ikigeretse kuri ibyo nzabaha n'ubugingo buhoraho. Uvuze rero ko ahiwa akenda ku mutima, hari igihe mu Migani 18:21 haravuga ngo ururimi ni rwo rwica kandi ni rwo ruca. Abagukunda bazatungwa n'icyo ruza. Hari umuvumo uza uwuhamagaye ari nawe uhamagaye. Kuko iyo usenga indumi y'imbwa, Imana erega bati umuntu uri gusenga ko ari indumi y'imbwa ntabwo ikigo. Ntabwo uramenye icyo uri cyo. Uyu mugoroba ndagira ngo umenye ko hari umugisha w'ubwenge ugiye kugira, ku buryo no mu muryango uvukamo ugomba kuva hano ugahinduka itara, ugahinduka itabaza, ugahinduka ikiraro, ugahinduka umuntu udasanzwe, ugahindura itaza guhinduka iwacu. Zamura haleluya! Bahindura. Hanyumbisha amatere haleluya. Bahindura. Ugahindura. Uyu mugoroba niko Imana yantumye ngo hari umugisha w'ubwenge ije gusuka muri butare. Hari umugisha w'ubwenge Imana ije gutanga. Hari umugisha w'ubwenge Imana igiye gusuka. Nimuhumure uwo mugisha uraje. Nimuhumure imbere ni heza. Nimuhumure mugiye kubona Imana. Nimuhumure mugiye gutabarwa. Nimuhumure Imana yaje. Nimuhumure iki ni cyo gihe. Zamura haleluya! Hobera umuntu mwicaranye, ubwira ngo nicyo gihe. Hobera umuntu mwicaranye, ubwira ngo nicyo gihe. Kugira ngo Imana ikore ubuzima bwawe, nicyo gihe. Kugira ngo Imana ikore umugisha ku buzima bwawe, nicyo gihe. Kugira ngo ugendane n'Imana, nicyo gihe. Kugira ngo Imana igusukire wabuze, nicyo gihe. Kugira ngo amahirwe wabuze atabiyemo. Imana ikubwira ngo ije gusuka umugisha. Abantu bagiye gukira ibibazo bari bikoreye. Hari mugoroba, hari ibyo bari barabona gukorera inzira nazo. Nawe nta muntu wateraniye aha mbonye marayika yandika n'ikiganza biri mu nyuguti z'umuhondo. Arimo arabona nta muntu wateraniye aha muri 2020 uzakorwa neza. Mana yahamagaye, zamura haleluya! Hari igihe ongera uzamure haleluya! None muhuye, hari igihe cyawe n'Imana, hari igihe cyawe n'Imana, hari igihe cyawe n'Imana, hari igihe cyawe n'Imana. Ntabwo uzamagara niko Imana ibwiye, ntabwo uzamara niko ivuze, ntabwo uzasaba niko ivuze. Abadayimoni bagiye guhunga. Zamura haleluya! Nimwumve, Imana igiye gusuka umugisha mu Rwanda. Abadayimoni bahugije abantu mu bigambo, ni mu bice nta ntambara iri mu Rwanda. Nayo bagaza hera Imana yampama niba ndi kubeshya izina. Nta ntambara iri mu Rwanda ahubwo igiye gusuka umugisha. Reka amagambo Imana iraje, reka amagambo Imana irakoze, reka amagambo Imana iraremye, reka amagambo Imana ije gukubura ibigeragezo bikuri imbere. Zamura haleluya! Bintu birahindutse, bintu birahindutse, bintu birahindutse. Niba nta bushobozi ufite, Imana ije kuguha ubushobozi. Buri muntu uteraniye mwandike itariki
mu minsi 60 Imana igiye kuzana ibintu kuri buri muntu minsi 60 nimwandiki itariki mbonye marayika Mana ahagarara muri iteraniro mbona aranguru yarambwira ngo nimbabwire ngo yirukanye umudayimoni w'inzara muri aka gace. Zabura haleluya kumva ijwi rikumbira ngo nimbabwire ngo niki mutinya ko Imana ije gukora ibikomeye. Bantu bagerageje kugera kure bikanga Imana ije kubaha kugera kure. Bantu basenze bakabona umugisha bakageragezwa Imana ije gukuraho ibigeragezo. Vuga ngo amen. Vuga ngo amen. Vuga ngo amen. Vuga ngo amen. Imana ije guhindura. 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 Zabura haleluya. Haleluya. Imana ije guhindura. Yambwiye ngo mbabwire ngo isutse umwuka w'ubwenge nta mudayimoni uzabutwara. 2020 mugiye kuyambuka amahoro. 2020 mugiye guhirwa kurusha. 2020 mugiye gupfumbatiza kurusha. 2020 mugiye kubona umugisha mutigeze mubona. Imana mbaguruka mu joro ryakeye yaganiriye nanjye irambwira ngo nize mbabwire. Mu kwa mbere mwagutangira abadayimoni basa n'abatangiriye ibisubizo. Mwinjira mu kwa kabiri abadayimoni basa n'ababoshe. Ndabonye marayika ari gucagagura imigozi. Imana ngo mu kwezi kwa gatatu mugiye kwinjira mu bihe bidasanzwe byo kwakira. Zamura ibiganza wakira umugisha mu kwa gatatu. Imana ije gusuka umugisha mu kwa gatatu. Imana ije gusuka umugisha mu kwa gatatu. Zamura haleluya we. Nino haguruka umbwirira abantu barindwi igihe cyawe n'Imana cyageze. Mbwirira abantu barindwi babare barindwi. Mbwira barindwi igihe cyawe n'Imana cyageze. Karindwi n'umubare wuzuye w'Imana. Wabwire ngo igihe cyawe cyageze n'Imana. Igihe cyawe n'Imana cyageze. Igihe cyawe n'Imana cyageze. Mbwira barindwi. Wabwire ngo igihe cyawe n'Imana. Igihe cyawe n'Imana. Wabwire ngo cyageze. Igihe cyawe n'Imana cyageze. Imana ikirije ibisimba byo kuri matrice hano muri iteraniro. Ntabwo ndi bugukoreho urizina ariko mbonye marayika bagarongera araterana. Igihe cyawe n'Imana cyageze. Ndabona umutaka munini. Zede potitana ba enemy winegara yakide shayvele dotano. Zekotitana ba winegara. Ndabona umutaka munini cyane. Imana ikubwira ngo Imana ije kugamisha abantu inzara. Ije kugamisha abantu inzara. Nta muntu usenga muri aka gace uzongera kuburara. Niko Imana ivuze. Niko Imana ishobora byose ivuze. Niko Imana ishobora byose ivuze. Zabura haleluya.
y'umukara nziza iteye ubwoba. Mu myaka 2 iri imbere uzubaka inzu igeretse. Igihe cyawe ni wowe n'umuntu wicaye n'ubwira igihe cyawe ni Imana. Igihe cyawe ni Imana. Igihe cyawe ni Imana. Igihe cyawe ni mubwira igihe cyawe ni Imana. Igihe cyawe ni Imana. Ndacuma marayika hagasa ku bitugu byanje arikubwira ngo amanuye impano y'ubwenge bukomeye. Amanuye impano y'ubwenge bukomeye. Amanuye impano y'ubwenge bukomeye cyane. Hari impano y'ubwenge Imana isubiza akira ubwenge, akira ubwenge, akira ubwenge, akira ubwenge. Ndakuramuriye akira ubwenge, akira impano y'ubwenge, akira impano y'ubwenge. Jesus. Yesu mwami we, Mana we kama w'Imana. Ushuma Imana iramwe bigushimiye umunara. Ndabona umunara muremure ugiye guhanura muri aka gace abantu batangara. Ugiye guhanura muri aka gace abantu batangara. Niko tikala babashakara. Sabura haleluya. Tutagira itorero na hano yeguke. Uyu munsi duhagaze imbere y'abantu bangahe? Nakurabona abantu bagiye gusigwa n'inshuro 7 urebe. Imana igiye guhamagara gushingira umunara muremure. Mbonye umunara muremure, mbonye umunara, mbonye umunara, mbonye umunara. Reka mbanure uzagira radiyo. Jesus. Ndabona marayika y'umukarabya abantu inyatsi. Umuntu wavuga ko amafaranga ntaramye iravuze ngo nisongere. Rero karo seko kwitana abaheredi w'inika shaidere da chips. Kwa umwami w'abantu bashimye. Nikomera amashimana yacu. Nikomera amashimana yacu. Nikomera amashimana. Jesus. Kubw'uyu mugoroba, kubw'aya masengesho mu Rwanda nanzige zizahari. Jesus. Rero ntabwo yaba yatangiriye inzara ngo hanyuma u Rwanda ruterwe n'inzara. Nimubyandike mu bibici. Imana iravuga ngo ntibizaba. No, ntabwo bizaba. Imana ibivugiye muri iri teraniro ry'ubutare. Jesus. Naho umukozi mba Imana iguhaye inzu. Ndabona Allah akinzu Imana iguhaye. Akinzu Imana iguhaye. Ndabona inzu Imana iguhaye. Ndabona inzu ukoreye abashaka. Kandi uzayibona muri uyu mwaka 2020. Imana iguhaye inzu. Imana iguhaye inzu. Jesus. Jesus. Nimwumva ko Imana ibwiye gushumba buri muntu uri muri iri teraniro. Imana imurinze guterwa n'icyorezo cy'uburwayi. Hari icyorezo cyarigiye gutera abantu bakajya barwara bagapfa kugenda. Barabona ngo buri muntu uri muri iri teraniro Imana imurinze icyorezo cy'uburwayi. Imana yaje kubabarira umugisha wawe kwa muganga. Uri mu bitaro uryamye urimo amaserumu. Hari abamarayika baje gutangira uburwayi. Nuko Zabura haleluya. Manisha gukora, manisha kurema, manisha guhindura, manisha gukora ibikomeye. Yes. Hakurwa muhano n'ubwo mbuzi Kigali tuziranye ubabarire. Imana inyeretse uri mu ruzitiro rukugose. Bona marayika gusohoye mu ruzitiro. Bona banga abadayimoni bari barakujugunye mu ruzitiro. Iravuze ko gusohoye mu ruzitiro. Ikurinze kwandagara, ikurinze guseba, ikurinze kumwara. Uri mudaba, uri murunga abantu.
abagabo Imana ikurinze kwandagara ni kuvugana nanjye yakuzanye n'umutabara yakuzanye n'ikurengere Jesus Imana ikuye iminyururu ya gereza wajya abantu baguhiga ngo bagufungishe Imana irambaye ngo ikuyeho gereza ntacyo uzawe ukaba imbere y'umushumba yirukane gereza Rekote parabasha kaya Jesus Rekote parabasha kaya Zabura hallelujah Yes Mahaguruka tubasenga Mahaguruka tubasenga Yes Mubira abantu batatubwira ngo kiri impano y'ubwenge impano y'ubwenge n'ubuhanga impano y'ubwenge n'ubuhanga impano y'ubwenge n'ubuhanga impano y'ubwenge n'ubuhanga akiri impano y'ubwenge n'ubuhanga yes Alawini mayasi Suniko tepo sando Alawite kide bora Alawashiko sendere dosika Ma netemo twasomyesha ngo ubwenge bw'umunyabwenge bumutera imbaraga kuruta abakora 10 bari mu mudugudu ubwenge Imana iguhaye bugiye gutuma ugera kure uzakira ubwenge bugiye kwirukana ubukene ubwenge bugiye kwirukana gupfundikanya ku buzima bwawe Zabura haleluya hari abantu batandatu Imana yirukanyeho epapete batandatu babona gatandatu Bumya gatandatu ndetse ngo Imana yirukanye epapete ku bantu batandatu bikomera amashoka bwawe bikofitana bashakana Jesus Ibiganza bisenge gusenga Nisa hayacho Reto webashakana Besi Reto tikana Nisi tobana Kame tuchine chikada shoti Shaidrele dokano Rekoe viriga Shaidrele dokano Rekotana viriga Bonya amaraika Bani kama mugongo wa buri muntu Umugongo Mugihe kiri Wahurimo kiraraje Umugongo wa buri muntu nikotakiri kwaza Igihe kiri Wahurimo Bikora mu buryo bw'ubuhanuzi Andika mu mugongo wa mugenzi wawe Uvuga igihe kiri wahurimo kiraraje Igihe kiri urimo Kirarangiye 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 Demoni asi edero Weni ereboni asika Loke debo oni abreni Aitokuwa ramoni asi edro Duiteka murimurime Lalabeni asi edefota kwa Ramoni atikende eneforedro Arawagira ngo buri muntu wese hari gitangaza mose ku buzima bwe Lalabeni asi edefota kwa Maradoki demoni asando Arawagira ngo nta muntu n'umwe wageze hano ntigaragaje kuri we Demoni asi edebone dakwa Arawagira ngo ikimenyetso n'ikingwara mwinjiranye hano mutari muzisubize Yaramini asire drome Arawagira ngo hari abantu 8 ahaye akazi Mani asikonde boni asire Haramugana n'abakoraga byari byaranze Arawagira ngo abirukanye hinyatsi
impfu zirindwi z'impanuka. Yakobo